luas sisa kaisa panda beneficiary meeting tama beneficiary lesini KRPC rubber beneficiary oro sang rubber no bahai ke plantation khaina ni bangai tam khaina nangnai plantation bisotman bahai ke mannai ei rubber kai ge plantation ni pore latex bahai ke ranai sheet bahai ke ranai rubber plantation ni bisinte sini busuk hamari tong sini kami amsaigo sini je buti latex abrogno sini phaljaknai jaga kore yak by ruling khaige kostoma khaige phalai kamai jaga aro manufacture kori industries kori joto jaga go ei sheet ni dam bahaile sing je market rate to mane bahaile sini borong kami bolong amsai kore nala ni paiklang kalai khaige kyaba abni value no sini borok kobangma abni value mayang abni bagai oborok joto awareness plantation awareness latex phaljaknai boroni sheet phaljaknai boroni income source de rubber plantation ni bisinti sini borok direct se income mai tongani abani awareness te rubber ni bisinti tamo borok manufacture industry karima te abani bisinti borok self reliance mal atmanirbhar bahai ngriman rangri gnang khlai nu pugo bahai ke kasagai man abar rubber production ni bisinti rubber plantation ni bisinti tirpra hawo joto ni slai sini bisa masa je gnang ngai mani gari bari doctor engineer sa phun ngai mani sini rubber plantation ni bisinti abani bagai taklai sing KRPC ni bisinti 6200 hai sing taklai ni target tunggu abono sini kami amsai bobo jaga wasini borok rongni kaijak nai interested tong boroni jaga tong abono na sing renani bagai tak sing jaga tunggu boroni bisingo tini buru songro momo thasong boroni beneficiary na tei sing nori kha boroni yago je beneficiary 1536 jona je thangnai bisigo borok je bumulis roi mane abono manani bagai borok sing nori kha abani loge bang masini je scheme to mane je national scheme to mane abono sini borok sia PMGP ni bisi bang ma scheme to mane abono sing sia aborok no bisini borok je sak baitang nawa so gore bose rozgar kabang ma je scheme tong mane abono najaknai abono tei bising boroni ko poglan pandangkha sini borok khasrangke lama manke subanai tongke yak doli disanai tongke o tripraha jotoni selai india go jotoni ganang nai abni bagine rubber bicycle nurses india go tripura te kerala roi to pia basangoro ni production no sing oro industry kri ni bangai sang sini rubber no phare te waisa tube tayar sang pai to hand glove pai to sangoro no tabok center sanai CFC center jeta tipra uno CFC center yako abno tang rubber ni CFC center sanai aro sini job oriented kabang mai employee nai te oro ni hoite ni sini tipra ni rubber brand ngai kaisa brand ngai tipra ni joto rubber ni samung oro ni ingwi thangnai khatar o bhai ke sing desh no contribute khainai te sini borok rong no basang job ni opportunity private job ni opportunity nai te direct income beneficiary thali oro abno te ni awareness camp oro no pai thangya joto amsai thangni sini awareness camp rosa hambai